Football Titi par jasari somkwa pangana ngai thavele don ta ila Kyle Walker English right back thazat hi tuna chuan kumsamthum paruk mi ani ve towa ani hian kum in March thla khan kumsamthum paruk apum ma hratin anram England tana in khel atum to lo thu international football achaw san thu apuang ani kha ani hi English right back zinga England tana match khel tam ber ni in match somkwa paruk a khela European Championship le FIFA World Cup te po England tan a khel man Kyle Walker hian England tana in khel achaw san chungchanga hian zona adong fowa hemi chungchang hi tu hnaya ama nge hian soin hring nuna hrimhrim hian kan ti du zonga thutluk na siam angai thina khatiang thutluk na kha keima siam ani keima tan ani ba ka chung te tan po ani tel thutluk na siam har sa takania ma se tu na chuan khatianga thutluk na ka siam tirlai ai kha chuan nuam ka ti to zoka nun a ha dam ta zoka ni hetianga ha dam zoka nun man hi ka du thina thutluk na ka siam dik ni point ka in ria kanram England tan hian kum tam tak hun ka manga khang te awang khan kalom tak zet liam awang te in kanram ti ma boina a oma hetiang kara hian ka ming te po lamrik ani vele thina ma se ke chuan kanram kor hak le lam hi ka ngai tu to lova chuti rual chuan kanramin liam awanga boina an to lai khan Thomas Tuchel khan min lo bia in min som ni se chuan kanram tan ka kir le in karinga ma se Thomas Tuchel khan chutiang chuan ma ala lova chu thil om dan ani ke point ka chol to awangin somna don ka in be se lem lo tuna hian kumsamthum paruk mi ni in season to pa chon kumsamthum pasari ka ni ve to dona chumi huna chuan ka ngai tuana lua tu te ka tak sign atin tok te kan la mu ang tunari chuan kala thari viawin ka ria a level thatak la khel zel thei tura ka in ngai James Milner hi kan en chuan ani hian career rei tak aneya England tan in khel achaw san ma hle thung ti chuan football a hian thil ro pui tak tak atong ani hnung hi ka zui ve thei ka in be sei atia Kyle Walker hian kumin World Cup chan dona England team right back position a liama wanga an boi lai khan ko ni se kir tura ain pe thu azep lem lova ma se ko ani tak lova chuan athutlung na ding nge zui zelin voina po ani chuang lovani ani hi akuma tanga te chuan in khel chaw san anai ve zela ma se la chol mai atum ri lo James Milner anga rei tak in khel aril ruka chuti rual chuan season thar top lama atak sadin munte azirin ngai tuana sen that aril ruka ni English Premier League club Newcastle United chuan Matthias Isla anroi felta a German manager kumsamthum pariat mi hi naupang hle ma sela Newcastle hian ring tokin kumsang ni samthum thleng dai contract anzia pui Matthias Isla hian lifaring akai shoi nuwa Austrian club tha RB Salzburg akai shoi leya chumi nuwa sangni samni pathuma tangin Saudi Arabian club Al Ahly akai shuaya Saudi club a hian season thum hun ahman nu in Newcastle a hian bung thar akai don ta ania tundin mona Premier League team kai shoi mek tu zinga naupang ber.tu ani Newcastle hian Al Ahly dulai anchu sakawang hian zangna domna pound makadoi kwavel an seng ni in tarlan ania Newcastle hian Eddie Howe kalsan tak lua tura anrin ngam manager no pangtak hi indin thar antumna konga anbe sei asanga player thate channa sa la chanbel zel turangai Newcastle hian chawna ma chhon tur hi a haw tak don hle Merseyside club Everton chuan Arsenal atangin Christian Norgard an la luta kumsamthum pahnih mi manza thi then khatin tar lang lo ma sela report then khada chuan pound maktadoi sariin an leiti tarlan ani Norgard hian ni kumni puilai khan pound maktadoi sompanga in Brentford atangin Arsenal lapana season khatchau ganar sa hian chamin in elna a khel zonga belkhomin match somni chawa khela player poimo zinga atel phak lovani ma se Arsenal in tu hnai kumsamni pahnih chunga Premier League nomoi anchoi masak ber anton anana wangin Premier League champion medal or tu zinga atel pha tathunga Arsenal a Premier League champion medal kan or ve zokange ti ang hrimin Arteta kai hroina hnuaya tlaklum lutuk si lovin no moya choi zoka input chuak le ngalin player poimo zok ani theina tura ngai Everton somna hi apomta ani Christian Norgard hian Arsenal azom kha Premier League champion no moi choi lo phaise chon atiswal ati theyanga achan chu beise angin match a khel tam lova tima apoimo tok lo ma se Premier League no moi achoya wangin Arsenal azom kha atiswal lova a careera a chuan ber tur te zinga mi
lotlina no pui langsar a choina ani awangin atan chuan transfer fu tak ati thei ome chutiang chuni ma sela in kheltam adu si chuan atan ganarsa chamreng chi ani lova chu wangin a in kheltam theina turlam apan ta hi Arsenal tan po adem om lawang English Premier League club Crystal Palace chuan Arsenal defender Thin Tomiyasu an la lut dona athupungin inremna an neito Japan defender Tomiyasu hian Italian club Bologna atangin kumsangni samni pakhat khan Arsenal apana kumsangni samni panga a chuakin Dutch club Ajax azoma ma se season khat nuwa input chuak velein English Premier League club Crystal Palace hian trial mangin adin mun an chiana Ajax a khan hliama wangtein a fitness a thalei theilova kha anin thathen chan ani telawangin Palace hian transfer dang an kalpui anglo devin Japan defender hi chu trial kaltlangin adin mun an chian te a ti chuan chhortlaka ngain laklu an du ta a ziaka inremna thu thlung turin ma an son ta zel ani Liverpool legend ropui Mohamed Salah chuan Turkish club Trabzonspor somna pomin azom ta a kumsamthum palimi Egypt superstar hi Istanbul Ataturk airport a Trabzonspor fans tamtakin muakin lom a hlo hlea Salah hian Liverpool tan kha season kwa hun mangin goal zanhi somnga pasari akhung mana Liverpool player ropui bertazinga mi lotling bertazinga mi ni chungin free agenin achuaka season tharatang chuan Liverpool a Salah atelveto don lovani Turkish club hian transfer fee sum an sen angai lo awangin Salah hi lo tamtak an pek thei pha transfer fee sum tam sen ngai se chuan Trabzonspor hian an lak lungam arin om lova ma se transfer fee nei lova an lak lu thei awangin loa sum tamtak an sen ngam pha ani Liverpool club chanchina an player lo tamber ni thin kar khata pound nuaili zet lo thin Salah awang hian Trabzonspor hian wage budget player lo tura an ruahman budget an san phan ni in an soya hetiang hi chu star lian lak lu kentel ani awangin club danga po alo thleng fo towa thil thar ani lem lo Salah hian Trabzonspor a hian kum ni dai contract ziakin kum khata pound makterwe sompali point paruk a hlo dona Turkish top league player lo tamber ani dona wangin record thar asiam ngal panga additional bonus nen phei chuan kar khata pound nuai li don ala hlo phaka Premier League player tamber ain a hlo hi ala tam jok don ani a hlo atam don ba ka hian commercial lamthila share 20% atanga 25% vel chan anei don ni in tarlan ania heiwang hian Salah hian ham thanna thatok tak chang chungin European football ala khelchun zom don ani Real Madrid chuan an superstar Vinicius Junior thlun nge tuma mala zelin contract an zor masaka inrem theilo ma sela contract mui jok an zor ta a heta hian a hlo tur po an ti pun sak kumsom ni parungmi Brazilian forward hian awanglai amang tan don chawa lo chungchanga club lamnen inrem hlei theilovin hun engemaw chenan oma Vini hian Real tan khelzel la thelo ma sela abese ang a hlo phak don lo chuan chhuwa mai apoi ti lova hetiang ngai dan anei chan bul bera soi chu a teammate Mbappe ani Mbappe an Real Madrid a hlo tam bera Vini hian keipo ka poimona alian ve thowa Mbappe lo angjat ka hlo phak lawani poin tuna ka hlo hi chu ti pun a hun ve to ati ani bera hetiang kara hian Real Madrid in an du na china mintum ngar ma sela an min thei ta bik lova tuna chuan Real Madrid jok hian contract an zor masak aya mom jok Vini tan po pom om tur jok angai an zor tharta ania Real Madrid a hian Vini hian contract azia thar ngei beiseina asang zual ta hle Vini hian Real Madrid a hian season khat dai chau contract anei towa season thar tluan chau hi Real hian an kol thei to dona contract an zia thar pui lo chuan free agent emo in season thar to pa hian an chan thei mai dona hetiang kara hian club lian dangin Vini hi an hel ve reng boka Arsenal nen po seizom an ni kha ma se Real Madrid jok hian an tan mun so son an rem ti ta ka chuan in rem na lam an nei zuala angai theya engma la chiang lo ma sela ama ai chuan anin dorna akal tluang tura beisei ani season thar a hnai zela chumi atan chuan club rangin in bua sainan friendly match te po an khel zela heta hian ni zan le tukina in khel langsar zuala AC Milan le Inter Milan te Australia anin machona gol khat ve ve khungin anin ne tok Spanish club Vantlang Mallorca in Sithum Fain PSG an sop thunga Spain a European champion hi an tlom chiang hle
English Premier League club Chelsea le Juventus te Hong Konga in machonin Juventus sikhat fain an chaka he matcha hian thlasom ni velzet in khel lova omto Mikhailo Mudryk po in lan vele ta in minute somriat pahnina aluta Mudryk hian ni zaruk som panga nuwa khelmuala bol ape lena ma saber ni in kumsang ni somni pali November thlannuwa Chelsea ta na ain lan lena ma saberani team kai shwai tu Alonso point soin Mudryk alokir hi kan klapa tu te tan po hian alom omdan athuk ema in kheltran ma khan minute som atanga minute som panga vel ka kheltir mai theiti ka hril lok sa ti in Alonso hian damdoi man phallo manawanga hremtok hun re tak in khel theilo Mudryk hi hrem ato aman zo hnuin remchang asiam sak tawatani friendly match danga Arsenal anchak zo big lova Dublin Spanish club van tlang Real Betis laka golthum gol khatin an tlom tukina leagues kapa Inter Miami in lanin St. Louis an machona David Beckham club hi goli gol nin anchak Miami tan hian Lionel Messi an gol ni khungin Telasco le Misael ten gol khat ve an khung boka Inter Miami superstar Lionel Messi an gol ni akhung ba ka assist voi khat nei telin a tho hlok le pek hle Leagues Cup hi kumsak ni som pakwa atanga kheltran ni in Canada Mexico le US club ten elna team samthum paruk in elna ania CONCACAF fuam chunga omram pathum club thate hian champion ni anin chu thin he in elna hi hrechiang lo kan la om nual mai theya chu wangin chiang kwang deuh lekin soifia ta ila European football nen ain an lo na adang lambik na hi hriat ve hrim a tha Leagues Cup hi an khel dan phunga phase 1 le knockout phase a an thena phase 1 big hi group stage kan ti ang hi ani ma se anni ina group stage an khel dan hi chu adang dewa Europa UEFA Champions League Europa League le Conference League ang deuh hian in ang chia si lovin team in el samthum paruk te hi group pahnia an then pop maya group pakhata team som pariat omin chutiang chuan hmun nia an then phok ani group stage a hian team tinin match thum theu an khel dona chutatang chuan te bola asang team pali in knockout phase an lut don ani group hi pahni awma wangin team pariat in knockout phase an lut don tina ania team pariat an ni awangin knockout hi quarter final atangin ain tan ngal ti setel tabokila quarter final zoa semi final le final in zuin champion anti chiang thina knockout hi single leg ania home le away angin an khel ngai lo ti hriatel a thabok ome ti chuan hriat mai hau lo tur chu Leagues Cup a hian phase 1 group stage a hian draw result aum theilova match an khela achak zokin point thum hlo chuak thinin atlom zokin point an hlo chuak ngai lova hei hi chu thilpa ngai ani football match a hunpa ngai kan ti minute som kuwa hemi pialama additional time minute tlem te an pek bel hemi chunga chak zok hian point thum an hlo chuak thina atlom zokin point an hlo chuak lo ti na ni chu ti chuan European football ne na khai khina adang lamna langsar tak chu hunpa ngaya in netok an omin extra time khel lova penalty shootout manga an ching fel ngal zel hi ania khovel mun tambera group stage anga te hi chuan hunpa ngaya anin netokin point khat ve an hlo chuak maya ma se Leagues Cup CONCACAF lama chuan group stage a draw result aum thiang tlat lova soi ang khan hunpa ngaya anin netok ani chuan extra time khel lovin penalty shootout mangin achak zok an zong hal mai zela penalty shootout a achak zokin point ni an hlo chuaka penalty shootout a atlom zokin point khat an hlo chuak thina ni he in elna a ti thazwal pathum ten CONCACAF Champions Cup an qualify ngal thin boka CONCACAF Champions Cup hi tun ma a CONCACAF Champions League an ti thin khani in CONCACAF huam chunga club in elna sangber Europa Champions League kan ti tluk puyani an Champions League ani ber chu qualify turin Leagues Cup a hian ati thazwal pathum zinga telphak angaya final lu team pahni tele pathumna zonna matcha achak zok ten an Champions League hi an qualify thin ani ato beratan transfer thuleng BBC na alor khom ati chuate hi soivele ta ila heta hian Athletic in tarlangin Real Madrid chuan RB Leipzig atangin kumsom pakomi Ivory Coast forward Ian Diomande hi laklu tumin tran an la zui zela Real Madrid hian an la lut don ti tarlan ni to Marcela tunthleng hian an la in la lut fel thei lovani Times in tarlangin Liverpool chuan PSG atangin Senegal forward thang duang takum som pariat mi Ibrahim Mbaye laklu antum Marca in tarlangin Aston Villa chuan Atletico Madrid atangin
Italian left back kumsamni palimi Matteo Rugari laklu antuma Aston Villa hian mi malthila inremna an nei puito team talk in tar langin Liverpool chuan Real Madrid defender kumsamni pathum mi Raul Asensio hi laklu antuma Spanish centre back hi Real Madrid hian an hral phalani talk spot in tar langin Fulham chuan Southampton atangin kumsamni pahnih mi Sia Charles hi laklu antuma Amanatan Paul Magdadoi samthum vel sen anin huam Turkish sanchin buten tar langin Mohamed Salah lalu tu Trabzonspor hian Al Hilal atangin Uruguay forward Salah an Liverpool a alo khelpui to thin kumsomni pasari mi Darwin Nunez si laklu antuma Salah nen hian tlar malama in koptir antumani Melin tar langin Arsenal chuan Aston Villa atangin England centre back kumsomni parian mi Ezri Konsa laklu antum Spanish sanchin buten tar langin Manchester United chuan Real Madrid atangin French midfielder kumsomni parung mi Aurelien Tchouameni le kumsomni pathum mi Eduardo Camavinga te laklu antuma Real Madrid hian Rodri laklu antuma wangin sum laklu dan an ngai tu telangaya Rodri sum an sen tur hisab ranin an player then khat hi hral antum ni te point soya oma hetiang kara hian Tchouameni le Camavinga te hi United hian an deal dan na zirin an hral phal mai theini te in soi ani Ole khati zong kha tung tuma kan soi thei chu ni vele photro se